Hello agus fáilte, is mis Katie agus ha Seán Taisbeanadh Cluiche. Andrew ha coic Cluiche Sgoil coloring is an chorum a buinneach in million not. Ach, cimar han géma a goper. Well, levis communication amach agus me visu a fáinne ceart dhévu un puing. Ach, me visu a fáinne cear dhévu penis. Aníis, bríne sin rich na Cluiche agus dhév sin amach Jane ní iad leis an aircit me visi at a buinneach. Hi, is mis Mary. Me bhuanachas mí an aircit, táisiigh mí gníomhachas leiricin. Fescama, is mis Angus. Chanéil mí a géirí a Ghra, ha gama persanta. Is mis Malcolm. Me vis mí a bhuanachas an aircit, bí mí a clachaige san mochu, ha chóbach. An dú ba cheatol mar 10 minutes sin a bharach a bhabist. Ha mí fó imicin. Fescama is mis Kirsty agus nuair a bhuinneach me an aircit, héit mí go a bísa leis mo cartin. Is mis Elsa, agus stoching an bha mé seaachir, neá bragan neá ad, rutig mar sin. Smar sin, a bhel si village éisial? Céiste hun, Jane príomh balas an alapa. Donation. Ha sin cear. Céiste ga, catch fel an Eiffel Tower. Lunan, no, ha mé a cílaigh Paris, hust mí Paris. Jay van fragis mi erich? Paris. Ha sin cear. Céiste trí, Jane da Shar ag Ariana Grande. Pink. Ooh, ha sin cear. Aníis, féimi tú penis. Ach, an dú, ha bec an tónamh ann. Ha neach imricht sorrichte acin son na penisin. A hula duine, fáilte gon arst urler, Aileen Kelly. Malcolm ha usa fáin séiteach. Séiteach. Ha mi dúlaich Malcolm. Céiste céhir, cavíat cripicin a ha ounce of ver. Coic? Ha sin cear. Elsa ha usa dul fáin bag sneachcin. Jay? Céiste coic, Jane cutchim cúiseach a hec eleven. Dachi at mílepunt. Angus agus Mary, ha siúse kengulcha son an kia atcha. Oh mon crash! Finish me! Do you hack it with Ghra? Tap a leaf? Sinna cate, tang vora hula duine son an Cluiche, agus oiche va.